Kakong amparin lingdo Menteri Surkar jela kabdipet ya ketenat kakoi ikhya bat ki kamrap kal alum lalang ya baro ketenat trikam surkar ban ya merjimut nak benta ban kentiu bat ban penpha kal yang kakoi ikhya bat kumjuru kal yang karep karyang kerpang hari boy district kabdi ka weni ki aspirational district hari India abai ketika jinya merjimut la pulang ka arfly trik noilar arcar fly ha conference hall jengka office deputy commissioner ke district hanongpo ketika jinya merjimut kelak simpor ki babun kenta Banya taisani bah kumna ban ajin syakri ka bakhamba syakhi paj ba akal yang kakoi kakhya bat kumju akal yang karep karyang la sakhi ketika jinya merjimut da kajindon lang barok sangut kinong thwaing ke district kata Dr. Celestin Lingdo na ka umsneng uba Meral Bonds na nongpo uba sostran sabtun na jirang uba daman baj lamare na umroy bad uba Charles Marngar na mawati ringkat deputy commissioner ke district u arpet upadaya bad ke officer na ki arteli kitna trikam surkar Pat barok sangut kinang thau aing kilapan paula ki jong jis ngojong ki halor ketika jinyalang ye merjemut. Ni ke bangia somlang bangia kenduk bangia kenduk ya ki emeli bro sangut jong ke Boy district bangia review bangia snop bangia ai jenggut lang nakamta man bentah ya ka pagkakya pat karep karyang hakani ka bentah na ai publish bo ni ki emeli jungi ki belayawan berhenti kini, but the officials nabaro agri ki departments ki bangapen, kilaya poilang, nado step kendai beji, hado bentan nyo beji, kalau long sisa kajing ikai, kajing ajing mun, but kajing mentoy nak bentang sokati berkawai, nang ni syakman ngin salah bangin plan ya kita kisan senem ki banwan ki programs ki bangin boleh ki issues ki bangilaya keren dia meli jungi but kadi kawai ke bentah apa ngikwa ban sedang ban tray yang kakam ban seisok lah naman lada hakarat karyang ban kapat kakya ngiyaktan ya ka politics ngam tarai kanwan kajing bahan akan pada jelah di berkawai burung-burung juga tenaga bekerja apakah tenaga karyang kau jelah ki peran ini burung digunakan isi demi bagi officer roh ilayo apa niya terjemun pada kesini umno manang penbahas susu yang tenang yang bekerja atau di distrik ni Sofia halor keding don di cases keding klat yang sulung mereka keding klat yang dilong keding di ilayo apa niya kerana halor keding kemat bakumno manang berklan susu aki PHC, DCHC, Civil Hospital na lumutapan kapunbun ya kini ki institutional delivery menjadi kakun syaki jaka sumar hospital Lubiang batru ayo ban ya thiu jumon kumno ban ketiu gerdang ya ki sub center syaki PHC bagi PHC syaki CHC bakun ta kerja bat kumjuru layo ban ya thiu ya than na kalau kumno ban kampan ha ya kanun ko Civil Hospital ka badan yang headquarter kaba syakri dan tempat atau banyak datang berkan kumno manang kampun budi specialist ki bagiran kam ko kanega hospital kumno manang kam pendiang ya ki doctors ya ki duties ki jungki ki nurse bat kunta kerja balayo rawan yang keren na kunta kumno ban pendiang ki dawai ki medicine no syaki juga sumar berbeda ban berdikenal bagi subcenter PHC, DCHC, ada ni sistem keberhubungan, menurut inden di dawai kalau online, ada bagi scam, lagi ni sini kebangunan, bagi jenduna di dawai, kalau kita sumaru, melakukan pendiang atau komna, betul. But ada juga por layo ban pendidikan bagi PHC, DCHC, apa orang kita cakap berboy, bagi hapan pendidikan, bagi cincakri kalau kita naik. Kalau memberi kenal dan benda jom pada ini semua burung di Menteri Berburung juga di Dr. Abdulin bila belum kuat bercisi bagi nasab dan semua yang disebut jenam bagi ini scam kan balak bah hakim Islam di Banwan bagi syakri lembah dengan kenal untuk kerja terlong lebah bid kebebiang dan daripada senang dengan kerja aku beda berkarya karyang ini semua komen sebut bah izin persang di banyak ajimut Haba kamu nak penek persa air kesembai seed semua kini ki indigenous seed kita ni ki marriat kita ni gidon kumkan usah kum kau kuba bunyi gidon kita pun kita marriat kita ni
se limna perkam su dan di departemen kalau perkam ni pat ki jai sembai ki pada dui pat ki jela kiri tendring nai keren ru kumno pendan kesipan nah kan pergi kenal bagi sembai kini ki ba ki indigenous seed bagi dan bangin la pat kene sa ki but lai keren kumno penang la penang pergi kenal apa ni pat ki mission di hotel lagi di rice mission lagi di pineapple mission lagi di jackfruit mission agak yang berhoi jenaya keren dengan kepor ban penbah kepang naga mentah gini Islam di Banwan bagi jeng penmang pisang lembaga jackfruit mission belum kepang yang berhoi pada keju kepor ke observation naga yang dimulai review meeting na personal cai menteri agak Indra ia kini kepor saya ke surkar jenah agak kandang gini penmang pisang kaba Khambun ban yang begini mentah dan ini budget allocation naga mentah ke agriculture department lagi di state ki scheme ki ba benbe bisa daga sarkar jelah dan ki scheme do benbe bisa lembaga sarkar penengro jing penmang lan ni budget allocation ke penmang ke bahe lagi di state portela lagi di jing ai ki sembai lagi di bagi insurance bagi kiwi nam dagi nongrep ki juni nang ba kan pentikna bagi jing persang ni nongrep juni kan long ke bangtoy na donta kini ki port ke banwan ban ha do pun masuk menai kublai session yang menteri ya ke sarkar ni nagaliang jongi kumki nommat sebentar diboy masuk menai kublai bagi madam minister ini Indra dan kubur so menteri rangwaan yang dengan kublai hari ini scam pada nagaliang jong sarkar jelah dan don dijin hai mat terpang ya ka kan diboy doi juni naganda ki mat di badan kam atau bidai berkata kia pada dari Kecingnya Enrik ke apil jonga lengba ki news channel jong pi kelong ngakwa maki paiba jongi kin pendap ya ke kamram bansion adhar connect yo adhar pat ka bank account nomor ba laling ye kren ya ke MHIS ru mentah ada pimdon ka linkage bat adhar nomor bat ka MHIS ngimyo ya ketuka health insurance scheme laling ye kren ya ke agriculture scheme ka bawan ka central government ru lara ka adhar siding kam pada pokok bank antaro nginom yo scheme dengan abil sikit baik ba pendap ya ki kendon ki bangide banle mangigum ki nong sung hantangin sayo e ke jing mentoy na ki department hotel nak ada yang jawab aku nomi pak nak kita kan dibuat asal berbentuk yang kan jinsu jadi sebelum keluar adu kata-kata honorable minister in charge yang health dan agriculture kalau ka review meeting ke bagi one dari kendung iki Emily Baro juga di district nanti ki officers, ki doctors, health department atau agri horticulture kene ka sign ke ba atam ke ba nagliang juni kumti ng bigmat so kalau ke ege ke ba de bat ke ba donip ka lawai ke ba nilaban kintiu nilaban penbiang hadu ide bat ka koi kakya bat kunju hadu ide ban kintiu hadu ide bat ka referian kamtam apa district juni ke ba kuban nyopo Rabu Cispa kini kinongrat bat kelong jingkerman bagi syariat skan hari honorable minister Pasorka akaba ngingit skan ba nang sikmat Kariboy district kejungi kanang ki pokoro kita ya kalau sisa ke jingkerman itu bakal by minister Badan Beram Joni Dewan Pendidikan Agriculture Kumjuru ke health department lakon ini berok sambut yang ada jangan dong dibuat but kalau susah meeting ke ini kemarin kepada kalian jumiru yang mana lagi jumi konsumsi dan bijinya lagi wedding health department but kan ini di sini kalau dia akan share buat pau bijinya lembaga jumi di dong mikmat lembaga medical officers hati BHC hati subcenters buat kontak dan kalau lo bisa di sini ke bang, cuman yang ini menjadi
sendiri yang tahi gitu ya. Tapi sungguh bahwa distrik ke jong Riboy kalau dijong di konsensi Riboy di berapa dan syukur gitu ya. Imla batong ba milabiyang dari ni dapat dijuna bubun dia. Ini suplemen ba ilawan talaga ini. Ini so impact ini sekarang bagi jiwan ke jong kalau ke blessing juga ku yang akan Riboy ke jong ini baru pada kan dia juga nadu di subcenters, nadu di PLC, di CLC, dan sebagai hospital kepada namanya nomor yang ayu apa dia keren sebut dia ini sekarang bagi jingduna hilang borok hilang dari jumlah sistem ke jumlah ini dari trilang jumlah ini boleh bang pendapat kita ke jingduna kepada ni dulu dari ketemu hanya jumlah kepada ini bagi agriculture pak oh kembali kerja kuat di pokok dong Riboy jumlah dan sebut di kamrap itu ni kalau kamrap yang kalau isok ipai untuk kita ya kan ini jadi belum ada sini nak kalian agriculture, horticulture, berkunjuru nak kalian tu director juga food processing ini sekarang kamrap yang lah berkunjung ke kamrap lalu kamrap kerja lalu ke marketing lalu berpeni ya ke ini isok ipai ini tadi processing unit berkunjung kita ini sekarang orang juga ku nak kita kata berkunjung kalian juga mudah sebut dari kupang ini register joni so kemarin sebutnya boleh sebut ini sekarang belum maju di kerjanya lama di ini sekarang bahkan kamu juga joni away kepada ikan being aspirational district bagi ini sekarang bahkan lamban kelah dulu kita